Hey guys, sini oro sini playground go khela friendly match khela tongo hingke yang digi tabok wam loibai Krishna Bokto hai friendly match ke thangai nita ke thangnai ni go gamari wam loi thangai mani wam loi baikha hingke phadi jeng biang team ni sok phaikha yang to sok phaila na pan phunung nai no. Hey guys, nukhana ni rok le bisa masuk nai amoto ora camera amongka sini para wam leni haptai ni pore no bai nukjak phaiphita face video khlai gai o sarai rongkha ani friend angke sarai bai tongo engke borok school classmate pore jak amoto tang kabak tomon to takle ekolog school pass ngi thongja ke khatang lagi oro butu ke borok kene ke atoi tonta age pore laja bai school parabo english medium mo engke ang borok bai malai khaba kok salai sinai hinai oro achogoi kok salai masi hai jano katai salai la ha katai engke ang promise khai mar kha ke borok katai charne hinai hai pen seba painai hi mas wam lei painai hinai ma hunai hi seba painai hi akhong lagi borok wam lei painai hi borok mas hata engke amte kene achogoi hai time pass video khai tongkhata tabo hai ni khela chengpikha tabo wam leni ya thei go ball hingke hai na hai sei na jaga ba blai skill naithok khlai hi phadi jeng nai leinai tabo siring khlai gei first time khela block guys stage pro nurulia goal hamani goal no cycle ste wamlei so e goal bai khlagi tabo pai tongo Krishna Bokton dawi tongta ega angya kok sate si goal hamani no phunung malia mane bidu khlai malia amote keng ta engke phajje pa asong nai tondi tini ni match go bahai bu nungke cycle gade dore sebab pa thongda to dore para panika sabai ba Krishna Bokto Krishna Bokto kisin thangsna haita iga bala ringe para para ni bang yo pai na ma khai nyam blo tok ma para na ba pa thong ja ji sai tong yan para ni bor la ringe ma mang si do